Yo, Nana Mechia, what you for? Aye, SMCC, the BB Kodubia, Madame on Stoas. Some mamma sa, here we said. Men check my brain, I walk a semi. Another woman, the person will be a invoke spirita. Yet they abufu ne invoke spirit. The bra will be their home tier. Every to me, a brand in your bed. Say to me, may be in some manner. And yet they so no, sad to me, no sorry. Na ayen krante ni kutano ya jere ni kutano ye tu ni kutano osore ya pe ofa na tumi kapgai be bonidino. Okay. Na nipa ne kosoa no bonidino ano sane nsamdane no ano andi tumi ya de no nipa ne ka no e wo abufuhie mu. I see. Anonti me ta chere se bibia obubefu bia no obufu awo bipie kokoma o obibia na bubefu bia no obia okura honhom bia ne bufu pe ne honhom ne pie kokoma no. Wow. Enji se ye nyame honhom se yo bronsam honhom obunya fu pe obia ni be pie wanu ebebe bia no o a bia. Wow. Enti eniema wenu a kosono. Nana wiya sini honhom wiya sini niema akeka bomu no. Edi wo beba. Edi ntansia beba. Edi yare beba. Edi ntamtiti ene abufu opasane se kan twie ne niema wo bebe. Ene de beba wo wi. Because I want no more from no Obia sorry. Hey, now almost soon man yet. And this I will buano now for one obey the master and they are obeying the set over. Okay. And the Abano Eva. International say, sir, we are champion. Ofre enti ode ahontie na efrenti wona wada nyina sorry nti woma obo wo mudi ni nyina no ne abosomfo obo wo mudi ne nkonwa obobo ne abosomfo obo wo mu nyina sorry omo nyina sorry enti omo sorry ye no oda ka ho wonku wo enti sasem no ode aka ho wa ma omaduma enje adwuma bi amomo no mo so behwese omo beye adwuma no ama nipa no ya ade na hu se ampa ofre wo mo maba mo bae so o maye na apostle nti ebasa obia na sa ahonho no efre no ebetimi enya no ana se hwan na entimi enya no na me aso entuma ba bia emre se wonyame ho eti umu a den passe bibia etimi nipa nyina bi wo ebetimi ayo na wotwia yi na me ye program bi wo estate presby topic no say access to power and authority and then anase obehwe huma ohini bia di tumi na semra sure edu kwa hinfi a ye ka tumi and sa tumi no a omoka okawia enam se otia konwa tuntum no sonti yama sa sematu a eye decree wase enti se eye adwuma by tumi no a etine chiri enti se onya ko ti wo bi bia sani ya ba ye bubo sui nyina no nipa no nka ho
Okay. Na to me so nyanere. Okay. Na mum so sorry. Na wo side no ho ofore saa niema ya ye ka ho asemi na ogigina mu na oyi nanimu a find am ho ntire tumi aka no so na okwa sorry. I see. And Luke chapter 10 verse 19 say, Wama ye to me say, Yemfen Titia, and what she has said in the national own area. So the power has been given to us. Then they say, what do do? Now, what na one more one other cow? Who really I see me there do no tarasso. As I'm fast will be any do. I had the Christo Libya to me our one so jam to more bonnier for than in Sakani via Necorano. This thing I made them. Did you dinner year dear and now when you see that the one dinner year dear, the good real dear, a good I am from. Give a SSA will be a direct me. Tia Pedi Benyano. Na say ni tino so bro nsam of boom say jata and the Pedi Benyano na wache na menimo. Nti wanya ka se na gu wiem na de. Na na sabre I travel for so many miles. And as to reverse it no. Just say the ono okabusia ku no no don Christo no ono na betimi escape. Apart from that anya fu wiem awie. Anyone obi abetumi aye just said the odo enrade no ben rade ono nko na betumi afiri mafi. Enti na apostle bitie we ya we read more or less no eye duabo ana se eye nkanchi ana se eye chanting ana se na ebasa na chese abusua mienu na oboye ni nyina no wo abusua ni mu no se wo na ode ni si suo se nya ode hwan si suo ade na waye ne de wo two parties ni mu family bia na usunsum ni nyama nkonkron ni wachi a wo be ya affected Na na machawani na wo aburo kire say kase abusia no ejina brane ye kane brane na nanu a ode man ba wi asana e ti se bia kase a esi ho ani ni yini no aya ba ko no na twie aduane master no na dia ma leaves no adam branches no enti nananu a owo sa abusia no nananu wo wudie ba ni dua no da so si no enti branches ni e emma no ena nanan kanso ani ye leaves no enti aduane no aduane twema stem ban and so sokifi abusiane ton na amu enti so tie buruchiri kurana you are still connected to tetinana bia no enti fa ho sa wutie buruchiri ma example obi tie buruchiri so eduru akonwa ta oya desi oti infra buruchiri de diko yes enti owo no beba ebeka no ho fa ho so tie buruchiri oya connected to ebiano. I see said you we boga Senumi biakura na duane twia or free asase ni mu a and one of these CD branches no any limbs no e kana nanom ene nanan kanso ani akonto to asoni ana papa wo si we no spiritually no ade na betimi di aba no nana ede yare ba se kan twie abufuo ntokwa se wani ni ade nkwanhia ba ade atofu beba ene niema bia ade yanhyehyia ni yone ena watu bia edi sabushi akoro no jisu bia pe baby efa ewo Kristo kwa so di onim Kristo de enkobo no ho ja na di onim Kristo nso de na makamfo Kristo amano because ba bia be gana ko she bi ano eno be bo ho akura na wiye be se ja mu
Ndi na Saturday there, but you do no ayeden. And I want to mention and can't na pigeon to because of the abufu na kai. O the abufu kasa pe. For moi I see in Jeffrey. Kai. Ndi ebe so am obi a wo so TBD bia ba TBD. Obi a be DBA. Naturally say the wayo no and one the watch lecture mu say ewuo no nya de a ewo form so obeyare no wawu obetime nya kwanhia asanketoa busua mienu na bon se entokwa o sikani zuru ana somehow kakra bi oni ba so no akwhia akomfo kire say unceremonious and me hu bu of crime kire say unwanted death serious yes ya wo ye ne ya enyi hey papa ne enya nsam ketwa na papa na boro so saa no nana enu ntina so woni obi ya atia ense na bufu because onipa so wo nyame honhom so oni nyame honhom ni bufu a nana hu paaye because asembi obeka biano sabre no ndim ahoma atwasia okay ena yennim onipa krono so honhoma oyisuo nnim abusua ne nton a obo nti ebasa na se mu betumi a mo calm it down because mo calm it down and I said no kure also na enkontompo ne ntanchi e bi chiape obi na no kasape nana omo ye involve ni nyina will be affected. See, it doesn't matter say obefre busum bidin anaso obefre busum bidin mbajo prabio na mebusa say abufuo nya basa na se de wo ka no emfa hono se bia obefre busum anaso bia obeka se nyame ntua de obeka bia na abufuo ni tise no kro mu ebeba mu mbajo ani hey enuntina ese se be bi share ni plan ni no mi se bia na ese no kure te don so bi defend no enti ade opeso defend no many people enyo no na ye no so bukan ana so what ya say Matias ya apostle so ni panu nya bi na no kan tam no pe e o se si apostle meja am wako na we die ye betwam te se de mo a nyankopon de mo eye adwuman obi aba homa bi ahwerema bi agumasom se bono hafo ha bono region especially sunyan obonkro be se enan roundabout a ewo ha nyina no fa no ekamia se potholes bi na pothole no sini bia da nifa ene ma heda kwa akochini roundabout be se miensa na se nan na no me ba me heda ko brekum me fa wamfie ene mpatamu hwe baabi bia na baba wadaroma roundabout as a whole aya na ho ehu ana na da asinana sunai and okay sunai poly runabout ADB runabout then quasi traffic lights mm and we need to know what they eh and the ananabo sama runabout and so on cocoa board hono cocoa board no sunya ya ho odi nyina ne saa ne ma ne nsanya ne bobo sui seriously enti obia obetumi awura kuronum awo wani no kutanyame anase tinefo piano oba consult you can consult this around about in the traffic light and obia we no abo awura kuronum obia we say utumi and maybe by
sani ni ja to mian ijani timi free run about no pole dia ne ba e be truk e di we ntimi cross na sa connect okay and in this other komwa e get see because na bibi koso na so ne ya muntini ya woni na ya si ya sere ba de so de ba do me mo etime ba ti do woni bia be ka de me ka ya tro se etime cross be duru betentime cross mfa edi de bia na etime edi de bia no so a bibi bia ni obetima ya ma na ya be sign enti ahoden ni nyina gina sane ma nan so papa da ya na menti ase ne se de enti a obia bodamo a sa runabout me nsan nan brekum sei the same thing wan fie ba ko pe bi wo ho obia bodamo a sa o sha ase o so bodamo bi o so sha ase o no o ye den papa wan fa babura obedia runabout menti ase na hona kuri na lipe nyina twa ho hia oko yamfane se enkamufu oko meka no mukutwa de ehu na hia yeah omukutwa ayi dan ne ho hia se owie no a ebra ya to jom de fa afasuo no ho no fa do senhan sama ejuri nyina ye ejina so run about to be a ye ejina so kuru bi ejina so okay anti se oni pano pese o wenye bibi wo hungu mu a eho ne center ni pe nyina twa ho endi so nya saa bia no ti na bienu na mensa dodo a itwam nyina no wona de ko de ya owie no ofiri ho kwa ya opi bia no wawie ani papa mo wa sembo no po na nyame ne beye ohene no ka kire wo ba ne se sinyame amoawa me wo ne de bien ena metimi ayama dena na sinyame amoa ye men ye na ye ndi betumi empaye na ye bebo di David kan se ode me di akon kwa ode ni tan se ntwa me ho hia na me de empaye na enti ne ko suri nyina na di betumi ayi nyina na se I Christopher sorry na ya mompa because June we na nkasa na emu now and me wo June no doso free last month April May June and nothing spiritually yes a free net it could see ending of June and me wo due mu no kana obi obeka kiro se emuye bia obwa emuye se bia opa otumi ba but niema ni moja efie ewo sunsumu no na ehupa na moja nso ebefie ansana bosiri wo yakọ ewe na ehu gisi nyame ebe manema brade enti papa yese yanya den na nani nyina ya mpae ya wo ho nyame no be nso wo ho na nyame nso wo ho na de obeben nyame bia no ne hu be san ani si ni de ko be nyina na se bibre da so ti mo ho ma san enti se wo do awade na se ni eti bia o nyame be boa na obeje wo Apostle Joshua Omie Joshua chapter 6 verse 26. Joshua Oni ho won
One more production room, one more trotro, one more frefre. Aha, na Amunsan for First Kings chapter 16 verse 34. And come on, not and come no papa na can. Obeti ase wo. Hey, papa no edin. Joshua ka asem bi. O ka asem ni wi ya. Asem no ko be mu e ma asem yo ka asem no. Joshua over. What's the quotation here saying? Joshua chapter 6, verse 26. Joshua chapter 6, verse 26. Now, how you free won't and I'm about to make kind of brothel. Okay, at that time, Joshua invoked this curse. May the curse of the Lord fall on anyone who tried to rebuild the town of Jericho. At the cost of his first son, he will lay its foundation. At the cost of his younger son, he will set up its gates. Yanko First Kings chapter 16. And Papa Mahu will cross it. Na Sabreno. Joshua Kasa no mean semi. A radin no me mrabiara a or ye not gonna say or bet church Jericho. Kruponu bio obetchire Jericho kruponu bio odena bakan na ebeyes odena bakan na ebehye ase na ode na kuma ne bakuma sorry ode ne bakuma abesisi ano pono afi first in 34 no. First King, I am from Medicano. I am from Medicano. You do see, the new Adeɛ Sun 9. Adeɛ Sun 9. Aha. I say, Nahinia so. Na Obarama bi a or friend no. Papa need the hair. Hell, I. Ofri. Better. Better. Sunny church Jericho. Sunny church Jericho. Oto fapem no. Oto fapem no. Na bakan Abram wui. Na otintim abontempono de wie no nso. Ne ka kire na otintim abontempo wie no ne ka kire Segub enso wi to aso ye nyina sisi sade asam a efri awurade enchen fa Jericho ho a okay oye num ba no se ne tie enti asem no pronouncement na Joshua the maye wo Joshua chapter 6 no one should be sorry say oba be see Jericho no one would dey akosi enti asem no a ipa na kai gum fana mu no o man nyina na o man mom ana gushi ha abesa kai Apostle Anyumrei wa Brenra mame fancy nyame ya adom a ochena na ababai nyame bo Friday e ba cho na no na atade na de ba na efepa ti unya na chiri ba na waka akire me ba cho ma papa me da se nyame shira mo Yesu da se awusia sawate Magasha ze me nieni. Me can run about to the chile.
enti da bia me ka kire me nkura asefo no wo ma di moto ene car ene ade ba se o se last bi da me ka kire so do poly run about ha first na o de kwadu bi ebegu ho me ka ye na se nipa na jai ojai na o de call post office run about ho ene se wajai se ma hu se o de akwa akogu aye fiepre run about ho you know nifa so wa ko zinko ho no e ho so ma hu bra mo wani na ho mami ni nkomo bi mbra sisi ya na de aka no o ya bo hu won mami frame be ono ka bi nchira me ba sisi ya